Zotono hambai, tai waisa haino hai ojoram ka man bagoi belai no hambai. Chung oro tabo ko kisa sanani kaimani inka inke lai thangnai 15 January 2022 kaisa press meet khaika omo bodol ni bumung khaike Bru National Party of Tripura ingwe kaisa press meet highway video belai no viral longkha omoni kokno toiwe social media wo belai khino tung phajak o kokno toyo tabok chung Bru Displaced Youth Association ni ongyo kokiksa sana ni muchugo oro social media wo chungmong khaike joto borok bebak no chini o sornathi Mizoram ni phaine rok mose omo hai khayu hingwe joto borok tini debor mangthung jamatia phonong thung mok phonong thung koloi phonong thung o social media wo je comment khaine rok o sornathi ni phaine rok o Mizoram ni phaine rok omo hai kok sawo oro Tripura ageni simi tongnai omo hai kok salia hingwe chung Mizoram ni phaine rok no omo hai kok samani bagoi tinio chung o kok no joto ni buskong sanani muchugo chung omo hai press meet chung silia chung oro tabogo Tripura wo chung settlement se thirongya kho oro chung bahai khe chung ADC ro demand khainai chung party chung tamon bagoi bacha boi omo hai doro chung khainai omo chini kok ya obono chini o Tripura tongnai takhu tei bukhok song je social media o comment khainai ro chini Mizoram ni phainai ro bagoyo belai hamya kiringma singsak koi kok saman bagoyo chung taboko clarification rina ni muchugo chung Mizoram ni phainai ro omo hai BNPT do chung khaiya chung sibo silia tere ageo omo hai kok chini sakawo sani tangthung chung omo belai khe khatungya omono chini Tripura je Tiprasa hing tangnai rok no omo kokno chung tabok no sirina ni mochogo phia tabok social media wo hamya kok sitra sawi chungno belai khie saman bagai no joto omo hai sa tangnai rok no po chung nakar santhung ye joto no sirin ni mochogo abon bagai ting chuni chung tabogo bo kisa press meet hai ki makhi kha bo kokno joto chini Tripura wo je tangnai rok no bo kok sitho chini Mizoram ni phainai chung omo hai party khaiya tabok chini tongthai chathai tabok thithaba krengoi chung belai no kos tongoi tongo omo hai ong tongmani no bahai khe tai kaisa borok le chungno norok khaigo Mizoram ni borok ya khe om hai khaiya again simi tongai or Tripura ni Tiprasa rok bruro riang rok le omo hai khaigna sia hingwei kok sawi chungno taiwai sabo Mizoram ni phaini no Mizoram mo gikhire wei botok khaiwei rohor khe hamnai omorong no hingi kok rok saman no chungbelei khe wanajak khadujak chung khatunglia omono tewi chungjo to Tiprasa no o kok no sanani michuo chung oro Tripura wo tongnani muchung bagai no joto chung thangsano hamang bagai no chung tabogo Tripura wo tongni settlement tabok chole tongkha horongwe chung joto bai thangsa ke tongnani muchugo ageo omo hai kogrong no chini sakawa jo jedo phaphono tasa thung hingwi chung joto no koyo belai no hambai joto no hambai tinio January date 17 2022 chung Bru Displaced Youth Association ni ompie tinio uchi ha trewe ha press meet ma khe phimse tinio chung press meet ma khimoni main reason khe lai thanai January date 15 ni evening prai sarini 5 ta girda wo video ke ha social media wo bitha viral thomo abo video abo khe BNP team tho taba chami hiye chung khawo abom tho khe Brownie demands point ADC Saimo tongo abrom sio plus brow Kaubru riang Bru Kaubru no recognition khenma abo brow sain simo tongo hebon ba khe ta o social media wo be thakhe
ten sonong tongo chini IDP rong ba khie inke bo chini indigenous tribe Tripura sinyo jodo su tongnai jati himba tini abrom sinyo chini bru ro ko ekjon mai sinai tongo khabudi kheongye chini IDP ba khe tawo chini image chini joto su chung tongmo abono nosto khete mo dekhe social media o chungwo himba tinio abro chini IDP no khe involve ong siye bo joto su demands point le IDP rong ni demand se hiya bro jo ro Tripura indigenous tribe ro khe abro joto su comment khesine rong dekhe chung comment no pore sauna yem chimayo himba bro comment khemo chung betha kha phango chungare khe pore na ye chini kha phango bo dekhe chung thangsa hiye Tripura o tongphie chung bubagra no asaye abdi khe chung pa thangsa ke tongan ma ke chung kha phangong phi tongye bo dekhe bro ni comment no nu ye bro ni brownie feeling ro body ke chung nu ye chini kha phango wana be chinta ke chung koduga ke chung ten sonong thong body ke social media viral thomon ta tiyo abro chuno ko ekjon social media o comment e morok bangma tongo ari mo pale pore pe ang sa su pore thari nai bo sade anong ne ke better to send them again in to Mizoram from Tripura as soon as possible. They are not allowed to stay more in Tripura. Anyhow, we need to send them again to Mizoram. Inkya bu khipie tre tongpio boro tola semo they should be chased out from Tripura as well as borok ni tongmung sitra real color clear khairau jaknai jatya that's why they were chased away from Mizoram. Now let's chase them. They are going to create problem in Tripura as well. Inkya tre tola pho tongpio after they got big help from Bubagra and others Tripurasa, they started demanding what they have demanded at Mizoram. Angkhe abudi ke comment pore thai thangke chung comment section of bang makinu chung abo comment pore thai sia. He abudi ke mon tatio chung betha kha phango dukhi ke ma tong tmami ke boro bo press meet khe mole chini IDP ni joto su NGOs leaders inke signatory inke IDP ni joto su intellectuals ro bo boro involve phong sia angke bo press meet khe phubo chung sipo sia ever phong ya bo press meet khe moni he abudi mon tatio se tinio chungro press meet ma khe phayo